House na so resolution law re action to bigunu hai re adu violate to kre hai tare adu irang manung sida muna action to thokre ba adu di government leitar adi adu yaro hai adu Anouba government la kan sida sudo muk khatla di adu ram to gada kaino to report mem se ying se ba is rule of law Manipur apply asing ba to bra to da bra adu amagi resign to han ba gi su mahut su thabi de mahut su ama hekta tom dik heri khan ba su khan bi de ko adu karino sanari ba pot se Eikhoi bhap tamina ba mathau tai ba in case hosing madu amuka pusin lak patara di former CM du nang tokpa leite BJP nang amuka oiro hai tara di what will be the response central government na or central maru in a BJP na karino wakhan se to ba pot mayam sing se Eikhoi yam na confusion stage ta le ba Eikhoi isagi thodi na te ba responsible citizen amo ina hangbai wane ko si mayam sing se so swai gi marak sida sigi suspension of operation lalhoba kambu na tohiba pot mayam sing se Manipur se adu dagi ne ba aina nahan egi talk show kaino question du da political power legislative power sigi topic se laksara kan doja Eikhoi gi MLA tara se government formation to pada Sembada Yaoroi haibagi kaino haite strong yamne far more strong but decision amaka Itlf lauraga thadorok form se leire aduna swagi matang seida lakadur political stance Eikhoina kamaini yengba yai masi kari lakpa yai hojiksi matam se sangdam PR se extend tawgadra assembly dissolve tawgadra lengak sem gadra sem oidra hai taraga su decision am de lawoi matam se oine matam se am leite hai batare aduna sidai sida karamai hojik leiba political stance ro ozagi ahan bagi kano se overall kamai thambini masi sigi Manipur ki legislative assembly da 60 members ki marak sida members tara hai tare maru in separate administration Manipur kain na bagi tamakta demand to hiba mayam se khon ni yeng kan sida kamai na yeng ba yai hai tara di if you look into it sigi tara gi khali ba voters mayam se masa masa ki constituency de yeng tara di jati pum namak suna yawe ba chachampur gi saikot gi MLA khan bada voters da mete yawe po Thadou yawe loi namak yawe ba suna jati khudeng ma marak sida moi sina masa masa ki community ama affiliation sida thola kan sida moina separate administration demand to rok padigi maram duna praja sing na adugi du support to raga chahi ani makhai se kapna ba khotna ba irang marak sida to rakan sida moina kanna Manipur dagi Eikhoi separate oi khre Imphal dagi Eikhoi thokre haida kan sida moina se demand to rok pane ba adu sigi demand to rok pa khudong cha ba pi ba se kari gino hai taradi population exchange amase that 10-11 adwai da to sampura more da kampupi da meitei population mayam sing se Imphal da thamamba Imphal da hanale ramba mayam sing se jingda shift to ki bahai tare si het to bodagi moida leverage ama leiba adugi maram duna moi se separate tan ba se eigi eina yeng ba se da sigi pot se MLA sing na tarak pa se matung inbadi naron yawe ba UPF ke no yawe ba maram di MLA amagi kaino spouse se nupa se naron oi taradi magi nupa gi consent yaudana Eikhoi se MLA ma oina hana as separate tan thokre nonda hang hodre hai gera hai roi ba Ima suza tasu le ta khan se ba Manipur praja mayam na khang ga do ba mayam se means MLA tara duga moigi pusto ki bas moigi naron mayam sing du amatani haiba se tongan tongan haiba ya de ba moina in bane ba adu karigi moigi incompetency moigi failure gi ne ba karigi failure no hai tara di irang ma tho adi moigi constitutional duties moral duties di nakanami mag the peace appeal to raga kapna ba to gonu lang gonu khot kanu hai bai ma hutuda
emotional outburst amada chatlaga political demand room da changsinbadagi maramduna khodong chaba yengba adugi duda moina hekta hairadi adu tawdrabadi mayamne khoyi yummei thagani khotkani hayeba yummei thaba khotpagi natteba constitutional duty ma oina peace and tranquility gidamak appeal tawgodo moi gi bathawneba adu tawdabida asomda changbadagi hojik apanba amaleyeba so admain tawduna hojik mayam sina hairi ise constitution ki samvidhan ki matungina chahi ama 6 months president rule kaino proclamation to batara di parliament da both the house hai tariko upper lower da logani lore yare phare 6 months makata na chathai gadi muka logani lore yare phare hojik makata na chahi ama hindyo patara di emergency Manipur state manung somewhere any part of the state da lega doba natrabat su election commission of India na election toba Yaoroi haibagi certificate piu haibane ba si ani se hojik center government na maroi na BJP na thenga doba ne ba thengna ga doba sigi legal complication se karigumba BJP na sidi makhata na Eikhoi power da lebani na election commission sumoina convince to na election toba Yaoroi haina PR se chathan se haitar se ba suppose hypothetically Manipur praja mayam saugani ba ado tari another level of conflict mukalagani ado risk to go doba mande ba ado di sigi se asom side gi hojik Itlf oiro atei te hojik cooking pi oiro atei te thingba mayam sin noi khange ba popular government is most likely it's coming up ado di soidina lakani haibane ba maram di house dissolve to da banina ado bu moina kai do bagi sigi akoi gi MLA sing se noi tara se kanamta sakar simba yawa Yaoroi haime kari ki tholok puno sise hojik ki hanadi adu sakar simba Yaoroi haitaradi moine su hana December tang 13 duda BJP gi legislative party meeting duda Delhi da pangthop da du su tharoi do bune dana adu da yara ga sum da muka toba kanana kari toba kanana kari thingba kanana kari hangba kuki haiba mi sing se kana kanara moigi functioning style se kari ra haiba se kana am ta bahap ta bangam dre ba hojik se hojik moine su khangna thingba ngamoi haiba se khangna toramba oiba yai to godobu marak sida misguided youths mayam sing se na nongmai khulai paira ga Eikhoi di Manipur ki to khaina na bagi separate noina hai khiba me tang tra ni thoi da hai khiba separate de Eikhoi na tan ga do bne noina ngamdre hai di phajana surrender to Eikhoi na makhata na thaga do bne hai ba kan sida sigi elements mayam se kiba gi maram oiduna preventive measure ama oina Eikhoi gi oina di Itlf gi oina di kuki zo council gi oina di kuki MP oina di yengo ko Eikhoi gi statement se Eikhoi popular government pamde haira bane seng haira bane makhata na kari gumba popular government form to raga ne MLA sing infal da chatlaga kaino ama assembly attend to bataradi Eikhoi gi responsibility na te haiba gi leader mayam duna adu moi gi preventive measure ga or masa gi sengdok chaningai gi damak ta to bo man ba pot ma leba egi wakhan da di adu gi mayam du hojik di makhata na UPF ga ke no gi meeting ama thole means UPF ke no na MLA su ko gani CSO su ko gani adu kanda adu gi yanarak pai matungina athing ba thamde popular government se maram di India gi against Eikhoi na ngangba toba na tabani na India constitution matung na to daba ya daba gi pot ni na Eikhoi na India constitution wang na Eikhoi kuki macha sing leiban na tabani na upai leite ba dagi maram oidena popular government semba tara di adum chat thaga do mal haina adu gumba excuse mayam gi piningai gi adu su kana gi through da UPF ke no gi through da platform du da nampu da to haning ba gi mong ma le pa si makhai sing se adum to ba tara di Eikhoi Manipur chawkhan loi adumaina hana irang kanana to hanba kari gi thokpra adu da mayam sing se conceal to adum thamaga achumbo du puthok pangam dana adum to ba tara adi active volcano gumba haing hangchik adum pukhai ga do ba man ba adu gumba leba du gi maram dana Manipur praja mayam na khangba mathau ta ba se gi wakhan da di what exactly kuki haibe se kana kanara kuki
हाइबा मनुसिदा कना कना से मणिपुर की असेंग मीरा असेंग इरा थिदोपा और कईनो से क्लैरिटी से हंदक की इरांग की मरम ओइदना थोक्तरबदी स्माइना अखोई दुम चथा तारादी एनी टाइम चाही मंगा तराई मतुंग सिदा अदुम इरांग थोकदोब मालेबा सो स्वाई मतंग सिदा अखोई की एमएलए तरा नो याव यारोय हाइबसे जस्ट प्रिवेंटिव मेजर अमा ओइना सिविल सोसाइटी ना तोफम थोप याब तोब युवाने ए युवा खंददी सू ग्रुप सिंह से यूपीएफ के नो सिंह से भारत सरकार ना कॉन्स्टिट्यूशन की ना चाहिए अमा हेना पीबा यादे नुसी तोरो हाइना तक कांसिदा मुसु अदुम इनगदोब माले ए दुमाइना उवे बे दुमाइन थमजगे ओके ओजा थैंक यू सो मच अमजन थंबिरो जाना रंग जा हौरको दसो कोगी इमोशन सट खिबा हागे त्रा कोगी पीस अपील की मकुटा पॉलिटिकल डिमांड ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दा मकोइसु कोगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंह जु चट खिबा हाइ तारे पुलपना सी वफम सिमा लैरे अदुना हौजिक लाइबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट सी ऑन देयर साइड कनोना सो कोगी आईटीएलएफ ना यारोइना कन हरे डे 13 दा कोगी यूपीएफ के नो गे कोगी मफम कौबगी लैरे सिकेट नोंगान बदने आदगे बीएल संतोष ना कोई गुवाहाटी दा बीजेपी एमएलए सिंह यानी सुबोइना डिसेंबर दुगी मतुंगदा 14 की मतुंगदा मु कौतुसे अदमसिदा करी डेवलपमेंट लाकपा या हेबगी पोतुम लैरे अदुगा लाक ताई 13 की कौरिबा अखोगी कनो मिफम अम लैदुरी अदु सिसु लैरे अदुना मरक सिदैदा अखोगी ngakthokna ba haidare अखोगी कनो सेम ओजाना सु हाइबिग्रे करी ओइना कुंबै नत्रगा करी ओइना खुलाई ओइना सिनरा कांदा सिगी मरम जि पीबे या हाइबगी मनुंगदा अखोगी इवेंट कनो प्रोसेस मैम जे सुमाइना प्रोसेसिंग तोर पोइना लौबुसु या बोफम दमा थांबिरे दुना सेलाइबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट सानारिबा पोटसे करी नो हाइबगा जौबो वहंग अमा लाए बुजा हुजिक से अखोई ngसाइगी अहानबगी एमएचए ना कौबगी मतम सिदा अखोगी सु से लैब से लैरि मतम सिदा अदुगा 20-25 लाक्स लेरिंगे मतम सिदा मखोई अदुम सुगी मोगी अपाम बदु मोई एंडोर्स तौबनी मोगी डिमांड होइना अदुम हाइबनी अदु 2025 की सेप्टेम्बर 4 दामो फॉर 1 ईयर एक्सटेंड तौखरे सिगी सिदैस दा अदुम मोइदे यावरिबा कोई पॉइंटिंग से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिंग काय हलोय ngakani हाइबगी पॉइंट से अदुम सिदा अदुम मसी स्टिक तौरगा यावबनी अदुना ngasai panbigi ro jana hekta makoina yaro hena yaponte tara sisu state ki makoi gi BJP ki leader gi center ki makoi gi directive su inform tho I adu su makoi gi yaka su yengada bai room ma laibani dana haibi wafam su thambi ki baduna adudi ngasai sigi yana basim su yawram dana sungna sigi good term sida si yaragadi makoina yaragadi akoi su sem dum yare kaina MLA sing du hai tare makoi gi sumaina ga lakpa ya bagi akoi gi ma uba ya bra swai gi perspective se di moi yawba mu sum yaw tabai matang se kamai thambi ninga ja सिगी हजिक एमएलए तरा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हाई तारे प्रजानरा प्रजादु हाइबदु पीपल दु कनारा आइडेंटिफाई तो सेबा हु आर द पब्लिक लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई सो स्वाई मतंग सिदा या मा हाइदि मा यादबा मा हाइदि मा अदुम नानथोगा करिनो तो रुब पोट से कइनो proxies of proxies hai na adum le yim masamain kanara engine driver kanara hai bese ubai ngam da ba port ama se sagat leba so hajik the last UPF ga keno da su group da kaino tare ba UPF ga keno se government of India ga government of Manipur ga moina policy ama se me ba kari policy no Manipur Kaiba Yaoroi haiba policy neba adugi September tang mari du da moina agreement ama inareba ko adugi agreement du su agreement du neba adugi su gi agreement du Indian government ki policy neba adugi policy du na Manipur Kaiba Yaoroi haida moina policy ma same rabani na first round of meeting moi chat pa matam da adugi policy du na Indian government current policy ni na aduna Manipur Kaiba Yaoroi separate union territory adu dasing se piro habe je moi masamak na su UPF ke no ki statement da pothora eba now hojik se praja hai tare adu da thaja ba praja adu da subscribe to hiba mi sing du da Manipur macha Indian macha ni hai mi sing du da ahoi na hojik yamna question hangba ya ba pot se karino hai tar adi Manipur Kaiba Yaoroi haina noina thagat liba mayamna haina akhoi Indian law gi ingani haina noina hojik akhoi gi thagat liba MLA singna popular government Sembada Yaoroi hai taradi resign to haiba na phatro kari gi du pothok tabra
adu MLA sing na su ai constitutional duty ma pangthop pangam darba taradi ai resign hai na kari gi moi pi bangam dabra sigumba mayam sing se kari hai sera sigi kuki haiba subscribe to giba mi sing gi sana ba pot ne ba ko wa de ta ba khang ba wa re bo ji push back soidana lakani ba praja gi marak ta su hojik Itlf haiba hojik MLA tara ne haina akoina tholiba kuki ne haina akoina blanket to basu amuka hangdok patara di mar yawe mar kuki yawe zomi yawe mizo yawe thadou yawe ba akoina blanket da kuki oina thon base sigi marak sida thadou na akoina Manipur kaiba thajade pamso pamde akoi mitop su pamde akoi mitop khandop paso thingba thamde haine akoi sida la kan sida meite oiro naga oiro anybody Manipuri homi sin akoi masen yanaba purak se peaceful coexistence community understand to se haine akoi la kan sida kanana thingge kanam ta thingde ba adomain to duna mizo macha cho champura taba adomain to duna mar macha ferzol da taba ko adomain to duna zomi cho champura taba mem se tholo oba thona leina adu thola kan se noi voice legani ba to godabu Indian government na armed group sing se militant group sing se legitimize to bodagi problem ne ba ngasi se meite society sing su hojik lal hoba mayam sing sina adum statement to ga meite CSO du to ba yaroi ada to ba yar adum thok pataradi then adu ki problem ti loiba nairoi ba adu kumba di som side di at least to de ba adu itara di Indian state ki failure ne ba masagi constitutional rights ama pause kaino to kaino assert to bangam dre ba if Indian samvidhan se khoi Manipur da chatna ba yadar ba di akhoi Indian macha seng ba oibra na khoi khang se ba Manipur ki damak ta 11 rak suba PR thame khwai de highest ne adu 11 times suba tare khoi Manipur ki damak ta Indian ki samvidhan se chana da ba oi tara di hai ne khoi thok pa khan ba mathau tai amuka sisu so admain to du na hojik ki se som sa gi 10 MLAs koi gi adu chingi communities non naga tribal mayam singi modus operandi tare hai tare moina moi se society se tripod na ran to hai bene ba camera stand ahum gumba gi type tripod na adu karino hai tare amana Kukizo Council amana asom side da MLS amana asom side da UPF keno si ahum sina moi se society se ngai hai ba adu di UPS kai no gi Kukizo Council na sakar Sembada Yaoroi hai re MLA ga kai no gi UPF keno gi stand karino CSO singdu nampu da force da accept to hange hai ba gira Guwahati da meeting pang thok pa se so adumain to na moi internal manung masin sina district tara trup manung sida district ani khatang sida problem irang khetang disturb oi ba gi maram oi dun adu su entire whole district na te ko akhoi Manipur 30 lakhs population 3 million population sing se akhoi gi fundamental rights constitutional rights se ko enjoy to bangam de ba se kari gino se Indian state ki failure ama laeba akhoi bab tamin na se so hojik ai na question ama thamgat ninge kari question no hai tara adi hojik 10 MLA se naharong gi mihut ngak tane prajana su yaning draba su yabagum to na thagat pi re yare phare maram di ticket distribution dagi national party dagi ma pambagi nominate to ra consider moi thagat leba BJP da che ire si Benjamin Mate se MP da thagat piro ai na UPF ZRN na igani ama dumai to bang tane sidi open secret never sidi adu to ra consider kai thokke hai tar adi prajan su upai leite bagi ruling government na armed group legitimize to bani na upai leite badi yare phare nu edum na thok to ro khoi vote su thadar ro ai na pithok reba pithok consider MLA ka re mu yare phare Chingerong da Manipur Assembly da lakpa hore adu isi da kari toge tu yunga meite na ne adu da ne biren na ne chief minister na ne akhoi gi chingi budget se loi namak cha thok pi khre pi dre hai na hai ra kanza prajana thaja ba tu yunga forest ne akhoi myam yeng ki bagi yada bagi tan thok ki ne tu yunga du victor du da hai ba mayam sing se sijin ra ka holai na sijin ra kan chi da
प्रजा सिंह से इंसिगेट तौर कान सिंह से प्रजा सिंह से प्रजा टू प्रजा से खतनरे हजी खतनर कान से करी तो करी कानब फंगे कैसु फंगदे हजिक MLA अमुक ओइगनी मोय हाई हंजिक MLA लाकनी इलेक्शन अमुक खतनगनी नारोन मसेन अदु मोय ना अमुक अपामबदु पीगनी को मोय अमुक थागतखनी बा प्रजा नसु यारे फदे यांग दे बुक हाइगनी बा so basically Manipur di kai roi but Manipur manu adum disturb to ba mayam singi elements mayam sing se Bharat Sarkar na adum yokhalaga adum legitimize to raga adum kari hai sara encourage motivate dum to ba sini Eikhoi gi future of Manipur se da mangi ba so now hoji clear cut policy ama Eikhoi gi government na simbi du na road map phejang install to biraga kaino to ho bidradi yamna problem legani ba hojik di hanadi ei sing na haije ge egi analysis ne zomi hairo moi gi ZRA lejai masa gi lal hoba adu gi di su pa me extension mar hairo HPCD le adu moi su naron lebin na su extension pa me cookie hairo more than 40 UGs group su pa me hanadi moi gi su da kari common goal hai tare common agenda ne ko state assembly leina su do extend to ba ya da bagi center na resign to han khre resign to ra kan da su hap chin bi khre su extend to ra kan da tampak de sum da fazana control to ro hai de control to we lang han dre reverse gel lo de ya pare su se Manipur kai hai re pare yeng se ba to ri ba unfolding events mayam sing se yeng akan sida hajik moi se sudu phangrabani na hajik KZC Kukizo Council hairo Itlf hayo sida zomi council se zomi sing se yaude ba zomi sing sida hai ta di MLA se ani ne thanlon ga chochampur ne zomi yaba se mar hai ta di timpai muk du ne aduga atei tare se cookie subscriber hai tare cookie zomi mar si MLA homne adu se pumlap loina mak moi ge marak se da lamjen hojik chen hai do re ba akhoi kana na kampo pi na mantri ma phanga di champur mantri ma phang di champur manu da kana na phangani hai ba moi ma sen adum to na rakan ya han di phang da bani na meitei na akhoi bu mantri pi de hai na sawadi punsin bai wa ne su ke ne ga je da kakthat ba gi punsin bai wa de adu mayam du lei trabani na hojik se Manipur people of Manipur are watching you noina events do create to raga irang di instigate to raga conspire to raga noina irang se turbung dagi thohalaga Manipur mayam se mai chang han bane noi gi lila se the people of Manipur are watching you conspire to gi ba mayam se noi kamai na exit to gni moi hojik to pham khang na le ba khoi su khangi khang bang lam da ka je khoi su push back to raga ni ba adumai na ai na di ujai so basically hojik ki to ri ba pot mayam sing se problem se kanada tage hai tara di cookie hai ba mi du kana no khoi na thidok pa mathau tai cookie da tai ba what is cookie who is cookie Manipur da cookie kana no Manipur da aseng ba cookie kanara aseng da ba cookie kanara cookie hai ba se khoi na phajana nei na ga understand ba hap tam ta de nei phau budi irang se loiba nai roi hai ba se 8 mai than Okay, thank you so much. Akogi Iran ngasibu thohan bada instigate tohan bada akogi ama chawko measure ro lawri ba kugi je kana noi se phajana akoi identify to thoksi hebani phajana masa khangdoksi haiba posim leire duga Indian state ki akogi failure ma leire loina na akogi armed group sing legitimize to wasiga Manipur se kaidra maksu amadagi mukak manung je otlaga koi kaksa bisara kanda yamna chawot na ba mawong da adumak kaidra ka so masigi posing solve tawdraga di will continue to exist aba wafam sima leire aza hojik si akoi the present rules impose tawgi ta sena constitutional crisis and law and order swag area se yeng kan thanjin gim nai ta ne koi se da Manipur da violent kan kalingai matam da adumaina tawgim ne duna hojik se PR matam da mayam gi opinion se la haning ba kangbu ama la halagan da koi katang subside tawrakadra ni irang si dugi post dum laiki du no mai kamnam khona ba lepaga su ngasi mak violent je khram ki leide duga road map amadi puthok pangam dri ngasi gi PR government sinai tare adu ngasi gi akoi da Anouba government ama formation to basida formation to base huju pop delay to ri basida PR government gi rule si kamai than ni usa so ai matang sida constitutional crisis hai base governor na
President of India da the ira consider constitutional crisis labor maram duna article 356 to apply to kibaneba invoke to kiba promulgate to kibaneba adu governor gi report du e samak na khang da bani na RTI ate te de hang ge khalam ba nan dagi constitutional crisis du karino Manipur da kari constitutional crisis no se ina dum isada dum hang je ba is it law and order breakdown law and order breakdown di moina tang mari manga da me dagi article 355 chalai to re unified commander chief minister lo thok re adu to ra kan se dagi adum moina adum khang ko pot ne 355 adu ti what is that constitutional crisis adu ne ba adu constitutional crisis do just a personal gi wakhanda governor na state assembly say on the 8th and advice of the cabinet article 174 clause 1 ki matungina kogado bane ba January kunni thoi da 2025 da Tamenglong gi state cabinet da decision lower aga February that 10 se da 7th session of the 12th Manipur Legislative Assembly say kaino togani kogani haina lower akan se da January 24 2025 se da governor na order mathoeba so adum lai la kan se da business advisory board aduga sitting arrangement speaker na loi pangthok kare ba haying se 7th session gi horam dai se da ngasi nungdang se da chief minister se Delhi dagi halaga party gi spokesperson national spokesperson Manipur gi pravari Sambit Patrana luchinga ga MLA kun hen na changaga resign to tho akan se da hoi adu to akan se da chief minister madu phamdu leitrabani na leader of the house leitrabani na house du kanana luchingani speaker mathanda pham aga ko ba yada bani na 7th session du resignation to accept to thokre leader of the house leitre cabinet na ko riba saman to riba mayam sing to null and void aina which was yet to be commenced haibado adu tokre ba so to the constitutional breakdown la ngamdre Anouba leader su khan bang ngamdre haina governor na president iba dagi maram na 13 February du da PR se lakpra ado itara di matam du ki chief minister do karigino just one day before the resign to ba center leader ga 4-5 hours unaw matung da to khi ba karigino mana matam chadana resign to khi ba haibese I want answer from him badagi ena paukhum pa me ba let him clarify to the people of Manipur ma resign hek to badagi mantri so tat khare sarkar so loi tat khare ba it is not for him alone ma mathandagi natte ba ei wa pothai haiba natte ba entire superstructure do collapse oi khare ba ma hek tu badagi adudagi chahi ama lakhre constitution na yadabagi maram duna somehow hojik most likely Anouba government hai tare leader khalaga adum to godo male si sida Eikhoi many intellectuals Manipur praja mayam na koi na khangdo ba se adudi yengo ba resign to we to halle national leader ma ga thar aga nabani chat aga resign to MLA mayam ko aga du da to hai leader se nang ki mahutta ama to gani adu da to ba su leite plan se yengo ba timing du ga phasna yenga kan sida adu gi ne ex former chief minister na karino moi ga center ga ta na hi ba or kari purpose no hai be se marak sida hai du ne state legislative assembly do na su extend to ba yaroi su gi khut yawe haina to khiba gi do marak sida extend to thokre ima adu de khoi mayam yam lang de main program na khoi ya da do house na so resolution lo re extend to bi gnu hai re adu violate to khre hai ta re adu irang manu sida muna extend to thokre ba adu di government leitar adi adu yaro he adu Anouba government la kan sida su do muk khatla di dung ram to gadra kaino to ro pot mem se ying se ba is rule of law Manipur da apply asing ba to bra to da bra adu amagi resign to han ba gi su mahut su thabi de mahut su ama hekta tom dik heri khan ba su khan bi de ko adu karino sanari ba pot se Eikhoi bhap tamina ba mathau tai ba
in case hosing madu amuka pusin lak patara di former CM do nang tokpa leite BJP nang amuka oiro hai tara di what will be the response central government na or central maru in a BJP na karino wakhan se tolba pot mayam sing se akoi yam na confusion stage ta le ba akoi isagi thodi na te but responsible citizen amo ina hangbai wane ko si mayam sing se so swai gi marak sida sigi suspension of operation lalhoba kambu na tohiba pot mayam sing se Manipur se adu da gine ba aina nahan e gi talk show kaino question du da political power legislative power aduga kaino executive power se MLA majority oiriba community wise da para di meite ni phu marak se da kuntra khatang pulaga regional party exemba nimit se da ching da leba MLA tara naga tara kai do bangam kem to bangam moiba the day when meite came to unite together as one Manipur se shanti halakani loire sine ba egi wakhanti adu de gine ba Mizoram di BJP na kari to bangam bra Congress na kari to bangam bra Meghalaya kari to bangam bra Nagaland kari to bang kasi to bangam deba sida su yingo national party oi bagi everything se national party hai gani ba ima su ta se yamna chen bane andak marak se to ba khuding mo se khoi se national party ni na adu dagi dum ta gani ba means why should we depend on national kaino party why don't we have our own agenda khoi gi isagi agenda le raga sini Manipur gi future se haine khoi to bangam dabra sigi ngamde yare pare national party sinasu yare amato oina khoi se sigi agenda core issue sida compromise wa su ya yaroi haina khoi na thangat pangam ranga si phawa sida if cookie is the problem if illegal immigrants is the problem issue laloba sing je no is a problem to address to ningai gi damak ta khoi leader mayam na phajana conjai to khibra simayam ning se isa sa na hangse let's wake up siriba mayam ni chani chom siriba mayam je fagira free the shiva na teva si bhap ta na da bagi atei tei tung na smaya karimai control to gini habi se khoi khangba ma thau tai habi se eina thamjaninge toriba government of India na hoji toriba deal toriba pot se yam sol leba egi mit yeng da de yam thi sol in the sense atei tei singi Pakistan ki deal to ba atei tei deal to ba economic power da fort oiraba atei yam na super power oi haida basu Manipur gi si sida moigi toriba dealing crisis handling se yamna weak oyeba so hoji toriba pot se lalhoba kuki zomi margi lalhoba ga government of India punsin laga kaino to ba mayam sing se sik mayam sing nexus mayam sing se kat kayam yamna moi benefit phang badage sineba is it really benefiting them India government gi geopolitics the benefit kayam phang badage ba si sida moi papu gani ba khoi mayam 3 million population mayam fundamental rights right to life ko freedom to manghal laga smaina thambi ba se the day will come time will come karma na adum pauhum pi gani ba so swai gi matang sida aina thamjaning ba point di last point se cookie kanara karam ba si cookie no body sana ba ya ba kanara sana da ba ya ba kanara e khoi thidok se ba problem se cookie ne ba cookie yaw ba khuding mak se problem ne ba sigi cookie se kanara hai se khoi Manipur da karam basino haina e khoi masen ni lomi masen na thido ga adu kamai na thing na gani hai se khoi thidok thangai phau se yamna problem adum thing na ki na sina aroi ba so I want to appeal the people of Manipur let us try to understand the crisis let us come to unite together the day when we come to unite together no force or not can destroy us no geopolitics no politics nothing can destroy us maram di akoi irang gi maram oiduna akoi na hana dagi India ga punba dagi 1940s dagi ngasi phau da irang masen jati masen khatnaba mayam sing sina akoi victim oi malle ba so future of Manipur se aina ying akan sidadi yamna thi ware ba maram amabadi handaki lan gi maram oiduna meitei as a community ama oina laibak phaba amabadi chingdadi popi thaba di chatre ba dubudi khetang meitei community di khetang laibak phai atei dadi khangde but at least hoji ching ka ba ya da bani maram oiduna hanadi meitei macha sing su yamna popi thaba chatlamme ba adu mayam budi handak di kan hore ba moi mayam budi adu di khara di fortunate oye hai ta laibak phai but
in the long run chingi economy su yamna wangkre living standards su cost escalation yamna wangkre adugi maram duna Delhi ga Manipur gi living standards adum matik wangkre adu paisa darkar leirabani na kari toba tai poppy or drugs or any black business that koi changba tai ba. So to bring down all these things we need collective efforts. Hey, mind thamjage. Okay, Oza, thank you so much. I'm Nungai Jay.